Bunda Rafiq nolak sayo sayo setiap gadekna Ning serah. Iya mbi, ya mau ngajak orang ngerekam. Siapa sih rekam apa? Sabang gini gua HP kalau mana rekam. Iya. Mungkin sabun mbi mangken iki tak pada. Nah, pasti tak pada. Sabun mangken tak pada. Tak pada nah apa nah? Sabun nah. Mbi mangken mana tak pada. Oh. Mbi mau tak sabun. Oke. Mbi mangken, pada beten. Sabun ni kan yang sekecil le. Mangke sabun. Menambah lebih setahun. Sabun mangken jangan mbi ya. Oke. Kan abi dia sabun mbi mangken. Abidan. Memang kana. Coba sabun mangken. Yo. Abidan sabun je le. Di sini sabun be mangken. Sabun. Bila? 2 bulan. 2 bulan. Saya laku gula abidah mu. Ning 2 bulan je saya minta sabun je. Sepertama, Apa lagi? ya sepertama 12 hari. Mangkan saya ngak bang 5 kumbang. Minum kedua dulu nih kak. Anu kada tak peka. Nom biar kada. Jadi apa tak rumah ada nyaman. Cok sabun. Ora ning 2 bulan. Sepertama nih ke Terus. 12 hari. Ya, saya ngocak sabun. Gula neka. Kemaken. Terus Lemak PP. lemak PP. Ki. Kan ngocak ambian, abi ini 2. Share sing tak bili dulu. Ciburu. Coba aku jongot. Baca jongot cak. Ya. Mun dueun kok setua pas ano. Jual deh gua yang biar. Nah, panas saben terus jual. Ya, yang gue Iya. mek korupin. Men sing kor pikir tak ning le, oleh oneng bian. Mun pun lelo tak jual le. Dia mau wile. Dia mau apa? Pas sampean tak oneng. Bah. Metu ni macam 2 dong. Itu apa? Cocok madun apa jangan. Bah, kalau kena tanya kan bian macam 2. Bangki nih kan nomor setong. Oke. Narwan. Oke. Boleh. Nomor 2 kisaan dia. Madun keranceng. Apa boleh? Metu apa boleh? Kan 2, bro. Teloan. Napa doa? Metu na nyang. Aku tak bisa menyang tan. Mun lah marengakan kan kenyang. Aduh, nah begini kan. Bah. Napa beras napa tan mau kini mon nyang. Saya mau ada minyak Narwan. Kak kira pada napa beras napa tan mau nyang. Masa nyang grup saya beres deh. Kan tak kira beres nyang. Engki. Saya pernah ke rumah tunah. Ya. Dah remuk kaki ini. Kada. Ule ni katanya nyang napa beras napa tan. Gimana nyang tak kira beres tan. Mesti membudun gua. Beres. Budun apa? Dibudun nyang ah. Iya beras na nyang gua. Gimana kada? Kal panak krim. Cek songsang be baca nak ni kak. Dah sini kada.